Maka dostlar, жаңы tüptölüp жатқан. Ала туасыл тұқым. O temirin berip koysan. Koylarına çıkıp жатқан. Екі тіш пе жашы? Екі тіш. Сұлулығына. Құйрықтың тегіздігін қараңыздар. Қанчанчы месте oldu бұл? Bu hemen hoşko biz ekstreler dep geldiler. Ekstreler dep kelgen eken. Biz razı olsun. Yine tağay Böser Hacı havavuzdan çıkan oz eken. Böser Hacı havavuzdan yeni. Ap kelgen Özbekistan'da giroy bolup Kırgızistanlıyam. Biroq oşluklardan içine kapak. Ekstreler degen yerin biram qarab. Buna kulak, buna boş. Ekstreler degen yerini qaraba koydu deydi bulağa oz. Qo'shqor degan shunday bo'ladi. Dostlar, Qo'shqor shu bo'ladi. Alato deb biz Alato deb жаңы tüptölüp atқан. ekstreler deb Paroda, ekstreler deb. Ana qayoqdagi Ekstre. sarı paro qo'chqorlar chiqarib qo'ydi. Şeyden şeyden. Hazır göç бағытындағы qo'shqorlar da chiqarib deydi bulağa oz. İçine narazıçılık болып жатады. Ажабаға Bermey koydu. 4 tiş qo'shqorga berilmedi. Bermedi işte. Жалап atan qancha qo'shqorga? Eminle ben qo'chqorma bermedi. Ekini aldılar. Ayam ekstrelerle başkaga berip koydu. Tanış bilişten? Kapaçılık var. Kapaçılık. Orazam katagına kıkırat. Acabavızın emez ha? Hocam Aybek Ağaca. Hemen olur. Köşten olur. Aybek Jalabattan, Aybek Ağacı. Suzaktan bulam. Suzaktan. Canı yıkanın töşünü bulam. Жаңы дыйқан, көш. Айылынан болады. Acabavызға разышылық айтып кетеміз да? Acıға razıyız. Acabavызға разыбыз дейді. Şuna Buyursa akıl sizler de. yürütüp şu Alatoniyam şu adamın öttü. Emgeyi köp. Acabavыздың аз емеңге бар да, жаңы шығып атқан, түптеліп атқан. Şul özü Qo'chqorga. boş talabatqa şula adam kelgenler bu parodani. Acabavыздың емгегі өте чоң. Anan dört kişi ekin aldılar. Anı berbeye koyuştu. Düzeni. Бойы қанша шықты? Boyu. Бойы биіктігі. Bu çıktı. 90 çıktı boyu. Бойы 90 шықты дейді. Salmağı 125 yarım kadar çıktı. Салмағы 125 жарым килограмм шығып тұр достар. Мінекей Ажабавызға өзінің разышылығын айтады.